Četiri tačka, nalazi se 70 metara, još prilazak na makadam. Samo prati glavni put. Treba da idemo desno. Izađete zbog guma. Nemoj da me slušaš. Antona, ne makri se. Ajde polako, samo se udara. Ste prvi put u Srbiji? Prvi put, da. Kako vam se sviđa? Odlično, super je atmosfera i super ste ljudi i baš je ono super. Hvala ti još jednom i želimo ti puno sreće na takmičenju. Hvala. Najboljima ekipa Kameni Svati